Oh, enak mang. Toh, nali company dana ki humre puthak alam so se theni na khanik chom phatte. Ligar nang kam be lama putha ke la polo ada school amen pen siken rong parpi rong be amen pen siken stame la solong bangke da ni tum da rong du chok pen bangke kam bang claim bom lo la pen esona bangke permission tenita belang school pen permission ta ve la pen ako council pen same la len allotment lai ta ve ase la so puthak bangke ni tum problem pen inquiry kori nang kok po de la so long bangke non permission ave pen pen school bang class evening school bang than bom lo la pen teacher tum hanta me dorm hata pi bom lo la sila mane permission kadu ka ave pen pen ko sonsil la tum non la nang deng non dam thu long lok ma salary ko non na pen si kuna tangka pen salary pilong bom ma asil lahe puthak nei tum non tarlip puri polang to phansa me ago la so ka chini je details ka chini je phansi dil tum dak dak bang lo asila dak abandri ta ni tum langdam lo kadu ko be e contract pun to sulibam lo ke la si dak la along le malik tak mama ma adak asila dak ene bang ke la long le apota kadu ko be la ta doma be ma la so school long pen council pen ta ani litum ka chini teng potang te thang mane council long pen ke ta inisita belang kisa julong lasi la so long bang ke etum problem pen la so inquiry la so council long problem pen council long ke theke ding atum council long cm mpm le tum samme la so problem pen la so long le puthak kata lebje phansi dil tum hin pen sabe chuno rilo e tum hin nil tum hoy pen sabe chuno rilo de la so school ko somsi kumam se amalik malada dek la komasi la so school ka khulima dak without permission dak permission ave pen ko somsi la dak school ka khuli long ma aben long le kuma long le se la dak la ana long le adang bidang 140 bighas 184 bigha along le tum capture that pensi non la dak alang le tum la high school men pensi dak long le capture asi nil tum hen pensam be chunung rilo council long cmem tum pen chenglok
MP MLA tong hanu chunung rilo je laso adema bangke Pravin pendak dak kelang tawlip donang po de kosom pensil adak laso long le long capture long lokma ba latum akai lok hello pensil teacher da geban dak local tum kali chula hello pensil ban bomlo lapen dak dormha da chipi bomlo salary da nando fancy 14000 15000 lason salary chipi bomlo asi kuna tangka mesel latum lan salary chipi long lokma lapen dak Pravin pen le tum hen ben stame chunung rilo dak kete ding council kete ding MP MLA tum stame Pravin pen ladak asolong le long lang talip nang ko lan sini tum hen lage chunung rilo nale